Emotivna distanca. Taman si poželjela da ti se on približi, da ti se emotivno otvori, a on se povukao. Povukao se kao odgovor možda na to što si se ti emotivno otvorila i onako poželjela da budete si bliži. Zašto se to događa? Jesi li se ikad našla u situaciji gdje si otvorila svoje srce, pružila mu prostor, onako da kaže kako se osjeća, a on lijepo fino ušutio, povukao se, zatvorio vrata baš kad si ih ti otvorila, onako otvorila vrata svog srca, a on onako shut down. Ako jesi, mila moja, ovo je video za tebe. Pružiš mu svoje srce, prilaziš iskreno, otvoreno, ne tražiš poklone, ne tražiš dokaze ljubavi, nego samo da te čuje, da se više emotivno povežete, da mu ispričaš svoju stranu priče i zapravo ga potičeš da se on otvori, da on kaže kako se osjeća, da ti možda kaže što ga muči ili ima li kakvih problema. A on se tad ugasi, nestaje, onako fino odlazi u svoju malu špilju, u šutnju i ti se onda pitaš onako, ček malo, šta sam sad napravila? Jesam li pogriješila? Jesam li tražila previše? Sigurno ste se barem jednom, drage moje, našla u ovoj situaciji, jel da? Ali istina je da to često uopće nije do tebe. To je njegovo. To je njegov kapacitet da bude ili ne bude ranjiv. To je način kako je odrastao, jer mnogi muškarci nisu odgajani da osjećaju na tako intenzivan način kao mi žene, ok? Da govore o sebi, da budu sigurni u sebe i sigurni onako otvoriti se i biti ranjivi kad im se žena približi. Naprotiv, znaš ono kako klincima govore, pogotovo dječacima, nemoj plakati. Uče ih da su osjećaji znak slabosti. Da je šutnja ono što znači snagu, da se ono iznutra ne pokazuje, pogotovo ne olako. I zato, kad se ti pojaviš onako sva samouvjerena, autentična, tražiš otvorenu komunikaciju, otvaraš se, želiš da on razgovara, ispituješ ga, pokušavaš ga onako potaknuti da se otvori, to za njegov sustav unutarnji, emotivni, psihološki zna biti totalno previše. On ne zna kako s time, ne zna kako se postaviti, kako se nositi, šta ti reći, ne želi te povrijediti. I nekim muškarcima to bude onako da si im dala ogledalo, a nisu spremni pogledati u njega, nisu spremni se suočiti sami sa sobom, sa svojim emocijama, sa svojim traumima, sa svojim izazovima, sa nekim situacijama koje im se trenutno dešavaju u životu. I onda ide shutdown. Nema, od 100 glasa čuti nije, muk, šutnja. Psihologija to opisuje kao reaktivno povlačenje, kad muškarac ne zna zapravo kako verbalizirati to što osjeća, pa jedini način da zadrži kontrolu je to da onako nastane tišina. U knjizi Muškarci su s Marsa, a žene su s Venere, autor govori o muškoj špilji. Kad osjete muškarci pritisak ili vlastitu nesigurnost, oni se često povlače kako bi onako u tišini riješili to što ih muči, proanalizirali, promislili, izdvajali, malo sami sa sobom preslagivali. Ne zato što te ne voli taj muškarac, zato što ne zna drugčije. Znači, oni ne znaju drugačije. Nemoj zaboraviti jednu ključnu stvar. Ono što neki ljudi zovu hladnoćom, to je samo onako emocionalna nepismenost njihove strane. Znači, ne znaju percipirati razliku između stvarne emocionalne, emotivne hladnoće i privremene izolacije. Ok, nije svako povlačenje izraz
nevoljenja. I mi žene isto imamo trenutke kada nam neke stvari budu too much, kada nam treba onako vremena za sebe, kad nam treba mira i tišine, pogotovo kad su nam oni dani u mjesecu i kad samo hoćemo da nas se pusti na miru. Muškarci isto imaju svoje faze, ali uz to imaju i generacijsku traumu učenja da se svoje emocije skriva. I treba im vremena da se emotivno otvore. Znači, šta napraviti? Bit jednostavno staložena, strpljiva, ne navaljivat. Jer mnogi muškarci jednostavno nisu naučili kako se voli riječima, kako se bude prisutan, kako se kaže zbunjen sam ali ostajem. Znači on se distancirao jer ne zna kako se nosi s tim, ali to ne znači da te ne voli, to ne znači da ide, to ne znači da te ostavlja. To znači da mu treba malo vremena i da treba znati slušati to što ti govori na neverbalni način. Pusti ga malo na miru. I pusti ga dan, dva. Recimo, ok, kad budeš želio pričati, tu sam. I onda kad ti se javi, nemoj ga onda napadat. Zašto se nisi javio, zašto si se isključio, zašto ovo, zašto ono, Jer što ćeš dobiti s tim? Dobit ćeš s tim da se on osjeća još nesigurnije i opet će se povući. Mnogi muškarci se tad trajno povuku. Ali kad se on javi, kad bude spreman nešto reći, otvoriti se malo, da mu reci, ok, tu sam da te slušam, onoliko koliko mi želiš reći. To je gradnja odnosa, to je razumijevanje, to je shvaćanje da muškarci i žene su jednostavno različiti smo, različito nas se odgaja. Žene se odgaja da budu nježne, pažljive, emotivne, pristupačne, da razgovaraju, da dijele svoje emocije. Znači to je ono što nam je i u genetskoj srži, jer smo one koje rađaju, koje brinu o djeci. Znači ta poveznica sa djecom nam je bitna, moramo to na neki način prezentirati na van, ta briga, ta nježnost. Muškarci drugačije verbaliziraju svoje emocije i često to rade kroz to da su podrška, da će ti riješiti neki problem, da će ti promijeniti žarulju, popraviti policu, otići obaviti nešto za tebe. Znači drugačije pokazuju. Pričamo drugačijim jezicima na neki način. I da, muškarac će se otvoriti emotivno i počet će i izražavati verbalno, znači riječima svoje emocije i svoje brige i svoja stajališta, kad se bude osjećao dovoljno siguran u odnosu. Navaljivanjem i pritiskom nećeš postići ništa. Samo svađu i samo još veću distancu. Ok? I zato se nemoj preispitivati toliko i što da radim da se on otvori i kak da ga više pitam i šta da ga pitam, nego jednostavno prihvati da smo različiti. Također, tvoja želja za bliskošću nije slabost i tvoje emocije nisu previše, one su dar, ali onima koji ih znaju primiti. Neki muškarci ne znaju, neki će uteći, neki nisu spremni. Ali pravi muškarac će ti pristupiti nakon što si uzme to neko vrijeme za sebe. Ok? Kad jednom naiđeš na muškarca koji zna što znači biti prisutan, nećeš ga morat moliti da ostane. On će biti tu, bez buke, neće se previše povlačiti. Uzet će si dan, dva možda da promisli, ali će ti reći, gle, opterećen sam, daj mi da malo odspavam, prespavam, razmislim pa ćemo pričati. Biće tu uz tebe, ok? Neće biti drastičnih, dvotjednih šutnji i tako tih gluposti. Jednostavno će te naučiti tu dinamiku. Kad tebi treba prostora, kad njemu treba prostora. Naučit ćete razgovarati, naučit ćete to prepoznat. I na kraju konca muškarac kojem je stalo će se potruditi da se emotivno otvori prema tebi jer te neće htjeti izgubiti.
ok. Ali, kažem, hladne glave, staloženo, mi žene smo emotivci, mi bi sve odmah, mi bi sve pričale, mi bi sve rješavale. Moramo naučiti, razumjeti da prvo nismo svi isti, svako od nas je individua. Drugo, muškarci i žene su ravnopravni u mnogim stvarima. Ok, jednako smo vrijedni i prekrasni smo i žene i muškarci, ali funkcioniramo na drugačije načine. Drugačije smo odgajani, drugačije nam se kroz život pristupalo. I to, žene drage, trebate prihvatiti. Biće vam lakše, naučit ćete lakše komunicirati i lakše postići da odnos raste, da se razvija, da se produbljuje. Znači, strpljivo, onako, dečki imaju savršeni nogometni izraz, a to je stati malo na loptu. Ok, udahnu duboko, pustiti, ne stalno poruke, ne non stop zivkat, ne ono zakaj danas nećeš pričat sa mnom, ne 500 puta ga pitat šta ti je u danu. Ok, loše volje, ne zna kako isprocesuira to sve što si mu rekla. Opusti se, sve je ok. Ok, muškarac će ti uvijek dati do znanja kad mu je stalo, pokazat će ti to, isto tako će ti pokazati kad mu nije stalo i kada nije spreman za odnos. Ok, slušaj, prati. Dobro, ako ti ovaj video dotaknuo srce, ako ti je pomogao, dao neki odgovor, ostavi mi srce u komentaru, ispričaj mi ako si ti doživjela da se muškarac povuče baš kad si mu se željela približiti. Znaj da nisi sama, podijeli s nama svoje iskustvo. Ako želite, drage moje, još ovakvih tema o odnosima, o autentičnosti, snazi ženske ranjivosti, kvalitetnoj komunikaciji, zapratite me, podijelite video s nekim kome bi mogao značiti i ostanite i dalje na ovom kanalu, pišite mi o čemu želite da ja pričam. Nadam se da sam vam služila. Do nekog novog videa, šaljem vam puno ljubavi, puno visokih vibracija, puno dobrih želja da stvarate kvalitetne odnose i kao i uvijek za kraj onaj naš topli čao čao.